Pozdrav ljudi, dobrodošli u Pro Gaming i danas ćemo igrati Minecraft Hunger Games. Ovo će biti druga epizoda koju ćemo snimati i krećemo. Ovu mapu volim inače. Znači dobili smo prsluk i plaće. Imamo sjekiru za početak, to je dobro. Ne veze. Evo jedan, znači igrač je umro. Zašto ne mogu gore? Mogu. Mislim da u ovim kućama ima, znači, testova, sad sam ih sve postaviti. Ovdje nema česta, to je najbolje što se moglo dogoditi. Ne, dobro. Aha. Ovdje su dva česta. To ljudi moji, dobili smo znači željezni mač, to je ekstra. Da vidimo, još nam kapa pali. Znači mač je tu. To jedan kolatić i idemo dalje. Ako ćemo kolatić, da bi dobili malo snage. Da se nije ljudi moji, moramo bježati brzo. Evo ga, ušli smo među top 6 igrača trenutno. To je skoro ono nevjerojatno, nismo nikoga ubili, ali evo među 6 najbolji smo. Nema testova.
traži, znači netko sigurno prošao tu. Da vidimo je tu bio. Nije. Htjeli sam staviti tu, tu. Idemo je gore na kartu. U to. Idemo ničega, idemo van. Eno dva dječka svi ne igraju u timu i mi ćemo povesti dalje jer ono nemamo šanse protiv njih. Ova dva dječka su me našla i mislim da sam gotov sad. Prva ćemo pobjeći. Ne, ovdje da snijeg, ljudi moji. Ne, bit ćemo gotovi za čas. Imam još jedno srce. Ne. Sad sam gotov. Ništa ljudi moji, evo završili smo peti, dobro smo odigrali ovu partiju. To je bilo to što se tiče ove epizode. Subscribe i vidimo se u sljedećem klipu.